Njengoba nizwela-ke umucu omnandi laphana-ke oshawubani-ke uLimit Nala. uLimit Nala-ke sizwa le inkandla ithema yizo iy'ndaba ezibuhlungu kangaka. Wabe sekhompoza ingoma live ku-TikTok. Abantu bayithande kakhulu-ke bese sebemnxanxa-ke abantu ukuthi yena hhayi idedele qhawe idedele akunankinga, kodwa wakhombisa ukuthi yena-ke uLimit usemanqika ngalokho ukuthi yena ingoma-ke ayidedele. Ukuthi yini edala lokho-ke asazi kodwa-ke ube sebhala-ke uLimit laphana kuye uTikTok ethi, bafethu ngiyabona niyayithanda ingoma kodwa ngiyaxolisa, angiboni ngizokwazi ukuyikhipha ingoma ngoba kuzoba sengathi kwenziwa imali ngegama likaDlamini. Ngami angifuni ukukwenza lokho, niyazi kumaskandi kuyakhulunywa, angazi ngingenza kanjani nami, ngiyesaba. Kodwa ngiyabonga kakhulu uthando enilubonisa inkosi yamagcokama noma seyedlulile emhlabeni. Ulale kahle mfoka Dlamini, uyazi nawe akazi ngifihle ukuthi bengibukela kuwe umuntu ongilandela kahle, uyalazi iqiniso kulungile. Abekhonile-ke amavidiyo-ke ukuthi na idedele le ngoma Limit Nala, abantu bayithande kakhulu-ke. Nami-ke ngiyithandele nje impela, ngifuna nje ukuqamba amanga. Kodwa-ke uyazi kuLimit Nala ukuthi yena ukukhuluma okusendimeni, ukukhuluma okubalandeli. Abanye abalandeli bahluleka ukuncoma nanokubona isenzo esihle esenziwa omunye umuntu-ke ukweseka-ke lelo ciko-ke esedlulile-ke emhlabeni-ke. Okwenziwa uLimit-ke ekhombisa ukuthi utalented ngendlela esimangalisa. Ucabanga nje ingoma on spot and ingoma emnandi kangaka bafowethu. Limit cha ithalente wazala nayo nsizwa yakithi. So bekuyilokho nje sifuna ukubheka njengamanje ukuthi yena bekunengoma-ke laphana-ke uLimit acanga ukuyireleasa, kodwa uyabona ukuthi ingahleke imfake ekukhulumeni. Bekuyilokho esizokuvezela njengamanje-ke sesizodibana ngokuzoka khona la kwi-channel yenu. Ngiyabonga.